tuyitangira umusore uriraga ahantu kapu cyarimo iki katururi rushyi usa naho itangiye n'incamake sniper tangiye nuko itangiye kariba karaburi ku gikobwa ku kigabo ku gikobwa wakaraburire tuzi munda ku gikobwa bipimye za target katurori umwe arapima igikobwa undi arapima upimye igikobwa mbejura ushaka gupima umukobwa ku bajya umukobwa ziziki zisa nari incamake ko taramenya zizi Oriental Eyes presents Doctors believe the virus Princess transmit from human to human. Abaduteguriye neza cyane dutangira abagenzi kuri radio basa naho harimo guca amakuru hari virus yari yateye ku buryo virus kugira ngo bayishakire umuti ari ibintu byari bikomeye. It is feared that if this virus cannot be contained, that it will be more deadly than the H1N1. Iyi virus iramutse idafatiwe hafi barasaba inganda zose zisa naho ari zikora ubushakashatsi mu kuba zashakisha imiti y'ibibazo by'imbyibyo bya za virusi bazateye virusi ngo iteye ubwoba barimo baravuga kuri virus. The outskirts of Bangkok, where a container with 17 Bangkok bashaka kujya igume abantu bose bayirimo badasohoka ndetse n'abandi bayinjiramo. Bangkok umurwa mukuru wa Thailand umaze kuzamo virusi iteye ubwoba kwereka ubushakashatsi bwarakomeje batewe na virusi nuko bahinduka. Bangkok yashyizweho quarantine. Virusi ukuntu itobagura abantu ni virusi yari yateye irimbura kandi mu gihe gito cyane. Virusi yari igikorerwa ubushakashatsi mu makuru barimo barabivugaho. My best bodyguard niyo tangiye umurinzi wanjye mwiza cyane uruta abandi. National Security Special Detachment barakwereka hakuno bashinzwe umutekano badasanzwe. Hari ikibazo cyari cyavutse muri Bangkok muri Thailand. Abashinzwe umutekano bajya kwicara nta kindi bagiye kwigaho ni virusi yari idasanzwe bari kumwe n'abanyamerika. We're certain that if this virus begins spreading in your country, that it won't take long for it to move to the rest of the world. Starting from iyi virusi yatangiye kuzenguruka muri Bangkok ndetse no muri Thailand yose ntabwo biri gufata igihe kirekire itari byajya kuri ku isi hose. till this situation is resolved, Bangkok is now in quarantine, level 3. Bangkok turabona ko iri kuri quarantine kuri level 3 level ya gatatu ku rwego rwa gatatu. Bangkok isa nk'ihawe akata abantu babo badasohoka mpaka tuyiboneye umuti virusi yateye. Rundi wababaye n'umunya Bangkok. We all know the real reason why CIA is so worried about this. Turibaza impamvu ko CIA igomba kwiga kuri kirego tutakiriho. Virus was spread to the United States. Of course, the safety of the American. Uratinya ko iki cyorezo cyazajya muri Amerika abandi bati cyane. As you know, nuko mbizi. We also care about the rest of the world. Abanyamerika ni inshingano zacu kandi no kurinda isi. But since this is happening in this country, biraba muri iki gihugu cyacu ariko. I'm the leader of the Special Forces Unit. N'umwe mu bashinzwe umutekano ba Special Force bakomando badasanzwe bagomba kwiga ku bibazo bidasanzwe. This is our jurisdiction, not CIA. But you don't. I have information. Ibi ni bitureba mfite amakuru. Mfite amakuru afatika. Agaragaza. And our unit is getting ready to moving on them. Uburyo virusi dushobora kuyirwanya hanyuma ibyo twaba twabifatiye n'ingamba. Mwebwe mu migi. Musuri arimo arasaba CIA nabo bavuga ko bagiye We also have the solution to control the spread of the virus. dufite uburyo dushobora kubirwanyamo ndetse n'umuti turawufite. This my way. Mureke mbikore mu buryo bwanjye. I don't manage to succeed. No kunyishirira gusa nk'abayobozi ba CIA. Nene igihe. I need time. Fine. Sawa. You've got 2 weeks. Ibyumweru bibiri. 1 week, it's enough. Cyumweru kimwe kurya kirahagije. Abanyamerika bishimyemo ngo mu cyumweru kimwe umusore aza kuba amaze kubona
aho ikibazo cya virusi cyaturutse ko virusi ntibaramenya ahantu igihe yaturutse. Kumenya aho virusi yaturutse uhita umenya n'umuti wayo. Barakwereka nta kindi yakoze. Umwe muri ba special force bo muri Thailand, ikintu yakoze cyari kimwe, kwari ukugira ngo ashatangira pererese virusi yaturutse usibye no guturuka he. Iyi virusi ese yabonerwa umuti waturuka he katurore. Ibyo bamusabye kuza kureba abasore be, umwe bayoboye special force ya Thailand. Iki ni ikibazo kiri special, kiri abakomando badasanzwe. Ivuriro bagiyemo bakekaga ko hashobora kuba ariyo virusi yaturutse cyangwa se virus yarakozwe. Za virusi zimwe barazikora muri laboratory, bagiye kwagera basanga ibigaragaza ko byibuze ari ikibazo cyari gihari byose babitwitse. Nta kindi gishobora kuba cyabafasha no gushakisha bamwe bari mu mujyi bashobora kuba bafite virusi, bafite virus. อันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปพบกับรายการ Talk of the Town เจาะทุกข่าวลึกทุกประเด็นและดิฉันนิชาพงษ์ชลากรได้ใหม่ในวัน Ikibazo kimwe barasaba kugira ngo umuntu wari wese ushobora kuba arwaye yakwitanga akazi imbere y'abaturage, aho kugira ngo umugenzi ajye kwanduza virusi adashoboye kuba yakwigaragaza ngo bamwereke uburyo bashobora kuba bamufashamo. Amavuriro arimo gutanga ubufasha bw'ubuntu. Sasa bamwe barimo gutanga ibitekerezo. Harimo umusaza wari urimo kwirukanka mu kagigi, abona umukobwa ukora kuri televiziyo avuga ku cy'iyo virus kandi ko barimo kwishakira umuti. Umukobwa ukora kuri televiziyo tumugaruka kuri ruhande. กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับ Umukobwa mutoya, twizere ko uri muri gahunda yo kuba wahamagara abantu ufite na gahunda yo kuzahura nabo n'abafasha. คือกล้าทำในเรื่องที่คนอื่นไม่กล้า Umukobwa ari hakuno. ท้าทาย Kuko ari byo pereza ntabwo bisoroha. Abantu kwitanga bakavuga n'uburyo babonye iyo ndwara. เอาความจริงมาบอกประชาชน N'abantu bahuye nabo nabyo bigiye gukomera. ฟังอะมันไม่ได้ทำให้เราแตกต่างไปจากช่องอื่นเลยนะ Ibintu byose ariko ni ubwitange. Kwitanga nk'abahamagara bashobora kutubwira abantu bahuye nabo mbere na mbere batari barwara twababona bikaba byadufasha. Our guest tonight is Mr. Sean Lee, the Managing Director Iri joro dufite umugabo witwa Sean Lee. Corporation. Good evening, Mr. Ni Lee. umwe mu baganga bashyashya binjiye muri uyu mujyi wacu. Sean Lee araza kutubwira iby'ubushakashatsi ku miti yarimo gukora. Recently started Sean Lee ni pharmacist mwiza cyane. Babashakashatsi bashakisha imiti ishobora kuba yavura indwara. That is going very fast. They are open-minded about investing technology, and I'm confident that this will open up doors into Asian markets. Impamvu nahisemo kugira ngo Thailand ariyo tubanza gukoreramo ibintu byo kubushakashatsi bwacu Give me opportunities. nuko Thailand ari igihugu cyateye imbere kizatuma ku isi hose isoko ryaguka. Thailand abantu benshi bayizamo. Mr. Charlie. Charlie barakwerekana ikindi cyabaye. Charlie baje kumurika imbere y'abaturage bose. Charlie mu bushakashatsi bwe yemera no gutanga amaraso, agafashisha amaraso. Afite uburyo bikoramo, abafatanga amaraso akanabafasha kugira ngo barekipera andi maraso vuba vuba mu gihe kitari cyakure. Blood Global Donation niwo muryango Charlie bamuhaye ikaze muri 2010 nibwo yaragiye gutangaza ibikorwa bye imbere y'abanyamakuru benshi cyane mpuzamahanga. Hello, everybody. Muraho mwese. As a fellow of human being Nanjye nk'umuntu of the Earth population, I would like to thank BEF, the Blood for Everyone Foundation, who seeks ndashaka kugira ngo mbe nashima uyu muryango ushinzwe kuba wafashisha amaraso ndetse ukaba wanafasha n'abo batanze amaraso kwisuganya vuba vuba. And as a supporter of BEF, I thank every donor on behalf of all. Nanjye nk'umuntu urimo gufasha ndetse nkanashyigikira uyu muryango. It is giving a chance, a lifeblood. Global Blood Donation. Each drop of blood donated to the foundation will be sent to every corner of the world. Turifuza ko buri muntu wese ku isi hose yazatanga ubufasha hanyuma natwe tukareba ukuntu twafasha vuba vuba. It is my companies and BEF wishes that one day there will be no more disease on our planet. Twifuza ko umunsi umwe one day there will be no more disease on our planet, ko atazagira umuntu wongera gupfa kuri isi yacu ku mubumbe w'isi ngo kubera ko yabuze amaraso. Kuko twabonye uburyo bwihuse bwo kureba ukuntu twafasha abantu. Amaraso urayatanga, utanga makeya bakaguhereza imiti itanga mu igufasha mu kuba amaraso yakwiyongerayo wagabanyijeho. หรือว่าเราเลื่อนไปก่อนดีไหมเจ๊ Abatangiye kwibaza n'abanyamakuru kazi. เอาอยู่แล้ว Shanley wamukoraho iperereza akatubwira nawe uburyo akoramo iyo miti ye, imiti ituma abantu bafata amaraso vuba vuba batanze amaraso. บอกเป็นเอกสารสำคัญนะคะ Yadufasha usibye ko abangaba barimo bariga ku kibazo cy'abantu barwaye za virusi n'abanyamakuru. So kwiga kuri icyo kibazo gusa.
bariga no ku bantu bakora imiti mu buryo budasanzwe. Umukobwa yari hano, umukobwa yakabaye hano, wari wamwohereje ubutumwa ko ashaka guhura nawe, ni umurwayi. Kumbe wamubwiye ko ashaka guhura nawe, uko umukobwa yakubwiye ko ashaka guhura n'umuntu, hari undi wakiriye SMS kuri telefone. Nibwo filime itangiye, umusore wari ufite imbunda y'aba sniper. Kanze hano abona amasaha y'akazi yageze. Nyuma y'uko ikibazo kimaze kwicarwamo n'imiryango mpuzamahanga ikomeye ishinzwe kurwanya ibyaha, abashinzwe umutekano mpuzamahanga, bisa naho uwakoze virus cyangwa se watumye virusi yisakara ahantu hose ashobora guhura n'ibibazo. Abicanyi batangiye gukoreshwa, buri muntu ufite virusi bashobora kuba bazi atangira guhigwa. Mbere yuko abanyamakuru bagaragaza ahantu virusi yaturutse, bashobora gutanga urugamba. Kumbe hari umumotari watumweho. Uyu mumotari ni umwicanyi. Filime yatangiye tubona afite imbunda y'aba sniper. Akanyamakuru kazi ngo kagiye guhura n'umuntu mugenzi, yagahamagaye ko afite ikibazo cy'icyorezo, virusi iteye ubwoba. Virus yicira igihe gito. Kumva hano wa muntu yari yatumiye aka gakobwa ni muri resitora kwa Myasiro. Ni izembe ryari ryabonye umukobwa kuri televiziyo, naryo ni irirwaye. Umukobwa arabanza yakira amafoto y'ukuntu abantu bapfa, dore ukuntu umuntu arapfa yahindutse urwirungu nk'impyisi. Tekwaye. คุณนิชา ผมดร.ชาญ Ibyo wari wakwandikiye นี่ให้คุณเคยได้ยินชื่อโฮปไหม nta kindi cyatumye nkwandikira nagize ubwoba. สิ่งที่ฆ่าคนพวกเนี้ย Bavumbuye umuntu ahantu avuga hambere ashobora kuba yaratangiye kurwarira iyo ndwara, ntamenya ukuntu apfuye. Akagabo gatangira kumubwira umukobwa ni umunyamakuru, ashobora kujya kubitangaza minota zero. มันคือ Usibye ko nta kamera yari yazanye. ที่บริษัทยาทำกับ Nakwigenza igihe cyo ukora. มันใช้คนไทย Kabone nubwo napfa wenda abandi batabarwa. Barimo ko bagaburira icyayi, umugabo ntiyavuga. Kumbuye umwicanyi yari yahageze abona n'urimo gutanga amakuru. Gutanga amakuru baramurangiza. เหยื่อจากแฟ้มประวัติของคนไข้ของผม Ni indwara yaturutse barayiremye muri laboratoire, barangije kuyirema barema n'umuti wayo. Usibye ko nta miti bashaka gutanga, bajya ngo uzagurwe menshi. ไวรัส Abana ari indembe ขณะนี้ cyane. มันจะทดลองกับเหยื่อชุดใหม่อี Ibi ก nkubwira ndabizi, twari tumaze gutanga amaraso. เรื่องนี้ล่ะ Gutanga amaraso se babatera inshinge zifite virusi cyangwa? GBC มีเครือข่าย Hari icyo utarimo kumva. มีอิทธิพลสูง Ababikora ni abantu bakomeye kandi bashyigikiwe. ผมเดาว่าทางรัฐบาลคงรู้เรื่องนี้แล้ว Icyo nzi bifitanye isano na PF. ใจนะว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน คุณนิชา Koga mutugira icyo ukora.